Telefone fo itula Samoan fa opoponga tala lau le tio Polinisia. E le eto e so ona o so vale lava se tangata fa asalalau. I le aso le balota. Talu le filungia o tangata fa inga ruenga o fisa fa asalalau. Maisi mai fafo atu le ngā ruenga. Ua fa yaise mali e ngalo ia ale official komsina o balota. Ma le vasengo le au fa asalalau e ngalo lue fa atasi. O le whea ngainga fa amautu o ili ngalo lue fa atasi mo taulu manga umol balota. O lo alo atu ia ili vai aso i ona tua lua iwa o kuso. O le tau o le whea ngainga e mani no ili fa atinonga o ta iala o ngā ruenga tu stala. E tu sama tu la fono fai ngā palota. O lo lima ta ita inai ngā ruenga ale komisi o fai ngā palota. O aia inga e au fia ili fa atapula alea. O le mamao e tu wai le tu stala mai le lau lau po le fale. O lo fa atino ili palota. Ato ai ma le tau mamao mai le pu ela talata o le ata o le tangata. Ili taimi o lo fa atino ili na palota. O le whea ngainga lea e pei o na sauno o komsina tu e flolo John Stanley e mōna o le piliota o le palota lua o lua lima. O aia inga i le vao tu stala ma le ofisa o palota ai o le vasenga o leo leo i le aso. O aia inga i le vao tu stala ma le ofisa o palota ai o le vasenga o leo i le aso. E leo se tu langa FOU. O anga masani ai lava i taimi o palota te tele. Le ngā lulue fa atasi lalo aia inga matula fono. Mole mata i tuwina leo se whai ngā palota whaal tu la fono. Mai au noa mani soli ngā tu la fono. E wha atino pe ali ane ai. Ai o le sila fia lau telo le tunu ul taunu unga. O le wha moe o lava ile aso. E wha atautoa ai ni sui whai pule wa manu malo. O le whenga inga na sainia i le vao le komsina masui o le chores. I le potu fono le tate i le asolulu. Se fulu tolu o kuso lua o lua lima. E lua se lau walu suli maafe tupe Amalika tu sana ma le fitu se lau walu sfulono afe lua se lau lima walu TALA Samoa mai le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company le PCRIC po ole company insure tu langa tau lamatiol Pasifika ua tutongi mai ile malo Samoa e whaalele iai mea na whai na ingalu le tsunami le na awhia ilu tātua tunu ulua vai ansa taluai e peon whaalawi loa le ofisa whaasalala wale malo le Savali. Se saunoanga le minista tau sio tupe lau tim ia afua se va ai. O le mafu elea na afua mai Kamshaka i Lucia. Ia yu lai tolu sfululu o lua lima le malo si e valu, tesima le valu le fua mafu e, mo o mai ai ona ave i Samoa. Mai o le tupe lea ua tatongi mai, e fsoansoani le malo e langolango ia na ngā luenga whaale leia, i a inga na afia mai ngalo le tsunami. O le ipotia fo ele Savali le saunoanga le CEO. O le company insure a holo tupalu. I le tau o le whapaanga male malo Samoa, wha moe wha awau pia i le lumanai. O Samoa le isi tō trino le vatula na langolango. I le company mai le amatanga ai le imaua lavas wha manianga e pei ona iai le taiminei. E tō tasi le suita wā o le FAS, po o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. O lo tamo e mai le tū malo vai maunga tasi. Le sunga paunga te o matavu i paunga. Lena taunu uane ia ile savalinga ale fasi le sonanafi, le solulu sultolo au kuso. O le mautu o le suia le tu malo, o le mautu fo ile na, o ana ta penanga mo le lumanai. Pena sao no le whingal te teifono, la uli le mali e toa. O mal taimi o tato aini mea peto te whataltari se tōku maini mea le lao ai, auto fina ngalo iai. E sau whai pa unga le lau lapo tu poto lai pa lenga. Ya, e pe lau na mato whaiatu. O le mato tame usanga nei, tala pasolo pito e ma eule lofo le tua. Tolu sfolo al lua sfolo i tu malo salafai. Faa se furu ma le fitu i nei i le so. Tu malo umma le waiatatu. Toe to afo faa le toe. Umma lo le tunu atoa. O le faa moe moe. Tato i tu malo. O fa sila fa inga fa penei. Sila e va ai mai tau. O waeleo i nei a matou se atotoa. Ai eise sui tau te sila i le so e le te tau na tau mai e te. O wafo le whasolonga nei mau te momoe whatasi, a ai whatasi, militino whatasi, ana pongi whatasi, whai loto whatasi, e matua e lo le leia i ale tangata le te rufelo. Ua matou ta pena. Ua matou ta pena. Ale wheau momoli na mai mo matou le tamisanga atoa matau tia, upu fala e au le whenga luenga. E o fofongia upu fa malosi. Aisea, e pale ele ngol vang fa fai, fa tuatua, i le atua. Sa mo utasi.
Tātou tu malo, e leo toi e se si teimi, o teimi ne o tātou. Teimi nei, tātou te oi whai uma mele lei mo le atunu. Le foi pisa le si vaenga o whapeua. Mātou no nofo ma a mai le atua i tu tonu e wha ngai porkiki. A oai le ngoa sirin tauna mai. O le wha vaenga o le malo, wha vai le atua Samoa. O le mena tau te toi fefe e whaini me wha le tonu. Pe a mai le atua e taimatali i me uma. A tātou wolo e momoli le au i le atua. En tātou te tonu ro lea. E le eise si e utu vai tofo i le atua pe a whai uma. O le mātou mau le la tau ave e fofola i a Samoa ma le taimi o le whainga pālota. Whai le whamaoni. Nau i le lofa. Sa vavali i le luma i le atua ma le loto maulalo. I le whamauna. Ua mai ai nei le whāsulwalu i tū malo le tunuu mai pule masala whai whaasolo mai ai i tū mua nei. O le so e o atua i le whale vai maunga ma wha mai ai i tū malo e tasi o whale ata o lo o tutoi le vai so nei a o le malanga mo Amerika Samoa pe on fufua. Inisio TALA, ua tali le PACMAS, le Pacific Media Association, le mana onga o le Associo tu Stala Samoa, ua whaitautau sanga talu o na momo o iai. O le iai leo sona ia lava ofisa e whaatino aia na ngā luenga e pe ona whontanga o onga ai o le whaataun unga o ona tō tino i Samoa neimpa anga malanga mai fafo. O le vai so nei leo u whaalau loa mai ai e le fionga le prestene o le Joas langi ki Resoma e se lauma le li maafe TALA le tupe wa atofa mai e le PACMAS po le Pacific Media Association o lo ufa tupe e le malo au se talia mo le Joas. Lo fa mawina lava le ofo le malo Samoa le taimi. Le HRPP la to te whaatupe ina se awa noa mo le whaatino ai o ngā lue ngā le Joas pe ta isa le italia ngō fie le nai tu le pulenga o le nā taimi talu le whaetetenga i le whenini a i o ngā lue ngā whaatu stala mpulenga wha le malo. Ina ia whaatino i ngā lue ngā au whaasalalau le wha maoni ma le ami o tonu e au noa ma se whaaitu au ma o mai ei nei lava. Pe ta i o ta ua le whingol prestene o le se lau ma le lima awhi TALA. Le uafsoso ani mai ai le PACMAS e le o se mea alofa ai o le ngā luenga whaapaanga a le PACMAS ma le Joas. O le PACMAS o lo whaatupe le malo Australia. O le se leni o le uafsoso ani e tutongi ai le lisi se fulu tolu masina. O le ofiso le Joas i le taulanga e lua awhi TALA i le masina. Whaatau wai, maniana mea fale, au fiai mal whaatotonga ina o le ofisa, ai o se tangata e ngā lue ai le ofiso le Joas i Samoa, e pe on saunoa le sunga langi ki Resoma. Talana, o le nei tula mai lau le tio Polinisia.